Jadi nigi to dena sarapan malapit. Yana tuna kade batas supue mabela famu de bugorei, macawe de bubici, yawa de bucukuki, yase de mucungari. Menne saliwu ngi famu mawakkako, menne ngi ilala ngi famu ancuruko. Tapi pungala talap polena wa nahnu aqrabu ilayki min hablil warid. Macawe kanodo pasepi tigaro natakku nang kiak mabela ka disapa. Loki gamita butin na pak tanran na tungani si bawa ki mataru asuni kue ala sandala na tay ya kucingnya sandala tatapake kamu pi puna sandala ku di galo mamparki ni ga balik bunga kudaki ya ila kudaki baca koyak malindrung ya tosi gandri guru tapat tasubue ya na tuna baca makada ilahi anta maksudi waridhaka matlubi o kuang idi ni umasuk ya riota kasi utuntu kupuri romas samani metok panakka gurutal mak berula ye kehaja bunawas binta pura pudaki ya kumutan rangin bo ye aku komat tari telue na metok assalamualaikum mette ilaleg Allahu akbar pasti tarimangi kuro maka de pangulut timang Al Ghazali kumutan rangin makku Allahu akbar tomo lebing ke hadir asuno kwale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qadiril alim an-nadiril halim al-jawadil karim. Rabbir rahim munazziliz zikril hakim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah al-asil wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati alim-alim bina, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanitiriatan Barat, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan Ketua Pembangunan Masjid Nurut Tijarah, yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone yang sempat hadir, Ketua IPMI Adinda, beli saya lebih duluan sudah dibanding ya. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu apa tadi yang disebutkan oleh Ketua Yayasan, semuanya saya hormati. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Karena pada malam hari ini kaki pada nafak kita tuturi pung Allah Ta'ala riiji tudang si ujung rupa. Si kira-kira mapisabjagi ali teluri aku sama Raja Neponi untuk melaksanakan salah satu perjalanan agung, peringati salah satu perjalanan agung yaitu Isra wal Mi'raj. Lalu doa kiri Allah Ta'ala tanakudo nawiriki kerajaan apa masih pucuk na udani buana singerengi yaitu assalamaka masallumu lino letu akhir insyaallah. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi pisaga kila mula tepue tasi temakiwirin apa pijapue mapangaja baja-baja mapesa temadangkan dengan perantaraan dua hal yang sangat mulia asal lemah kutufu tepue. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Fattaruyatul bicara akan Allah Allah Ta'ala, saya secara pribadi memohon maaf kepada kita semua jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan sebelum ilmu lomang ina birangi Allah Ta'ala, luka peletuga ki Bapak Ibu makada, andaikan detik ini dan malam ini kita meninggal dunia, setelah kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, insya Allah kita pastikan kita selamat. Magai fadlukuna dan dia famasina sempajangi yang kipure dipapure. Maka untuk itu saya berharap kepada kita semua, an ya'mana kimat itikaf dalam yang siji untuk sapa barakah pamasina pengalatan. Hadirin dimuliakan Allah, Isra wal Mi'raj adalah salah satu perjalanan syafaat. Belum pernah terjadi yolo namun rinna. Yang kelingi surona fung Allah Ta'ala. Magkadiki di pagagasiki sampai saat ini, literatur ataupun apapun bentuknya yang mampu menjelaskan kepada kita jauhnya perjalanan Rasulullah. Maka untuk itu hadirin, yang lelengenge yasni perjalanan fenomenal. Dalam pengistilahan kita, perjalanan ini al-muta'ajjudiyah, mapatak kejenna, yang pendekatannya cuma satu adalah pendekatan imaniyah. Kutufan ditata hadirin rampiaki makada, igana peringatan yang paling berat untuk dijelaskan kepada umat digagaleng sangadin na miraji. Kalau peringatan Maulid ada objek dan subjeknya, angka kundre memana kematu anak-anak ijajah. Hijrahnya Nabi ada objek dan subjek, tapi ya miraji Bapak Ibu 90% denatali pelakunna. Nasa gurup bahwa salah satu contoh buruk yang oleh Nabi tak lutu antara Mekah dan Baitul Maqdis. Sampai detik ini hadirin belum ada yang tahu di mana terminalnya buruk. Yang kedua, pembimbing Nabi dampingi Jibril, tiang kalingam ya senang. Tapi belum pernah kita lihat. Cuma beberapa puluh tahun yang lalu ada di Jakarta orang yang mengaku titisannya Jibril, namanya Li'edat. Yang natuna heba ini fulisita, Pak Pura nanti ke malaikat Jibril. Hadirin dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk kita kaji hal ini. Kendati pun Isra wal Mi'raj dina wajib dituna sunnah, tapi dia adalah siar yang punya hikmah dan makna yang sangat mendalam ilana ketutuhan. Nabi tak hadirin dimuliakan Allah, yang diberikan kemuliaan ini tidak serta-merta terjadi seperti itu. Naseng topan ditata ada latar belakang kejadian yang terjadi ku Nabi ta napayala Nabi ta tubuna mende liase. Dalam sejarah hadirin 10 tahun lebih Nabi ta makdawa ku Mekah. Pada saat itu Nabi ta dibeokot embargo ekonomi selama 3 tahun. Tidak ada orang yang bisa berhubungan dengan beliau. Ya ku engka gagal ibalut digawad di meli. Ya ku engka gagal yeli digawad di pabalik. Tabayang kabani Pak. Idik ku menye. Ya kumpamanya Pak baluk ya to nade ulemat tu. Lo yeli agagay digalo Pak balik. Mega di lo ibalu agagay digawad di meli. Di tengah-tengah gentingnya situasi seperti itu hadirin, mati tu ripujinna Nabi kedua, banna lo si todo,
Pertama murena Abu Talib na pamate benena yang tercinta Hadijah. Dia mati Pak. Maka secara kejiwaan pasti goyah. Dia gagal tuh tenaga goyah kuma pakir Pak. Iya. Ye nabitta de tomana na masara makkade matena murena. Apa nafahamona bitta makkada tungke to pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Tapi ia mi pasarena bitta nasabah hadirin dimuliakan Allah ya ro'a murena defa na sampa masahada na mati. Nah hissat tulino Pak. Iya, ya kudena lalu sahada na tinajokka, ya natuto bangkaro. Magi hadirin, Pak ya tulino cinya kampota. Iya, cinya kampota. Saya tadi ditanya sama Pak Kawah, Ustaz wajoki, maka deka ona sopeka asli. Sebenarnya ubele Pak. Pak Mining asli to sopeka idi asli to bone, dena mati neneta, dena mati amureta, deta mati ya ditu mati. Berarti cinya kampot ya me. Mega mitau kilo cakengengo ibu. Banna lo monro manenung kumenyi. Nampi tu makke de to pandritai. Wana ye ya kutuku kulino isangi sumpat tamamu kulino isatto sumpah masumu kulino. Pak Mega tu tahu Pak macet tama kumanye tapi dia nisemasuk. Gasa ki garuto to madap makbu selona mabolo kepuru panna. Maka de ko agamata ikra'u mautakum yasi. Bacangi yasi to madamak kutu. Pak namutu sini nuwe kulino nenu de tuna paja madakka. Mabolo rupai taloro nilai makbu selona. Yamiku kalau mate macaya rupai. Ye. Menrek matari teluk kue. Ye. Menrek tu marokila falet kue. Macaya rupan napas lo mate tatiri langsung cak beru. Maka dia tu matuatta faris safak kajaranna lo tu pakai nyamanna. Tiawa na fatarakka watanna sagalai. Watakku panawatanna kusilimbasia. Fak fole memak ku menyemangi. Lo toka lesku menyemangi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari situlah kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Aku ni ropa tak butuh susah, agak hikmah perlu ya alam. Biasa memang tuak ketutulino tabu, tak tutup mana ngiwat dia perlu aku lino. Butuh ki, icoba ki kufungala ta'ala. Joka ki ku keluarga tak tutup. Joka ki ku bangi tak tutup. Ke pemerintah ki tak tutup. Apa daranenge tak tutup. Tapi ada satu pintu tidak pernah tertutup. Pintu na fungala ta'ala. Ia tu fungala ta'ala kuna foji atan na ibu. Biasa na tutup manan. Sinin na dalan na mahaluk na. Fa na lorang ilesu. Biasa memang ini ibu tapa lebih jok kata. Jangan kira hadirin orang yang berbuat melanggar syariat, ye, masana mak boto, kalakalangi teh, ya bawa ya sesat. Biasa tutu orang parang, biasa pangka, ye, biasa abatiran karena silaunya kita tidak bisa melihat kebenaran. Maka dari itu agak Pak Ibu silau di kita, dia boleh minta kebenaran. Mendek dan mapalasa cekunge. Madari di kabali boleh Yesus. Silau itu Pak. Hadirin dimuliakan Allah. Biasa tahu tu pangkai Pak. Dulu waktu telifitte ayatul kursi merefer. Si senat tu daku kader sada no. Hadirin dimuliakan Allah. Biasa silaunya pangkat. Biasa silaunya abad tirenge. Patabut tu Pak kita tenaga boleh minta tongannya. Ipudangi matu macei. Masa ikulo pengajari ka nabi gamo fajje wan reneko ya kuma bicara fajje ki Pak diga mo pengajar to jenne punto palen me bu fajje ye biasa tu mapaku kiro Pak nompor ki andre padahal tomo lebing ki hadir akatutu ki ye lino cinampot di Pak
Natuto fungalataro lalangnya karena napuji ki. Makanya ibu, kadang kita minta doa, ustaz, 5 ton ti mak dari jama, 5 ton ti melodoa kufuang ufuang, alengnya asugiren, magi dina kielek ka asugiren, tanda pengapa, bu ibu, mungkin engkau susah na kutu cek, maka dia fungalatala ka jero dua anakmu, dina kanita sumpah masih tilomi matongka botolo, tilomi mangiso lempos, mate fi, napakuwaling agaga. Magay, yakki wale motok ko na siya kung tanggung jawab kita yolong. Makanya, ini bu hikmah. Makadecinya tu papejana puang itu pacubay. Makanya, kuptopan ditata, makadetopan ditata, jadikanlah cobaan itu teman hidup. Apa ibu, jaram matu tokai coba, punya mengeh lolos. Yami mega tak denne lolos. Yami mega lolos, icoba ku susah. To bagare gue. Riolo, watuna si pamase-mase ki papai. Menre dalle mega alak pangalito ko. Menre toy karir madari di jampang langsung pa jampan. Madari di jampa joko mapiri jama. Madari ka to maparalu acuki. Tapi season na tap pamenre Makassar papai. Angka kumpidua na taruh ko. Salingkuy. Si sele di matalipong. Napaki lesot tari. Magay, joka ki mapisa di gago di pangajari. Joka ki cuali di gago di sinolongan. Toma-toma lebih. Ternyata, kuniro dati enuli ki puangil leso. Ketika kita salat, napa kita kak beri tarini. Opa kasih maga kak wapakwe. Disujud terakhir tamak jalojo we matai, ternyata kukiro balik lonoli fungalatalan leso. Makanya susah bu detawal dita cece, tapi bisa saja susah taruntuk lalabalab dia leso kupuangi. Itu pertama bu. Ia narawat pe hadirin dimulakan Allah. Ye, ifudan ni Jibril noko balik kawatak kalena atakku Muhammad. Ye, aku puasa. Seke haji ikiring pemberitaan na fudangi Muhammad na puasa kuramalangi surdo pudangi umat na selesai. Tapi watak yere amane cek dia watak kalena Muhammad memupendre kekat. Toma-toma lebih ke hadir. Disitulah kita tahu maka decinya mitona bitta malalem ifalalem. Makanya kalimat pertama dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi abdi. Dan perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Masih di tofan di tepahangi. Yaku kalimat nata sebbe. Pamulangi na puwa pungala ta'ala. Anu makadek tu monrilo na pa. Paangka motoku kurang ibu. Make betul mapacing. Bermasuk perjalanan. Tapi biasa. Agero tabarakallazi biyadihil mul. Wahuwa ala kulli syai'in kadir. Di ayat kedua. Allazi halakal mauta wal hayat. Ternyata na sengi pungala ta'ala pak, ya kuala lenget ta idi tuo, ijajang tuo napamate itu perjalanan biasa. Keden de guru tapat kasuhue, ya lu tasiruntuk nim bundok muambok mutega ko monro. Asa na po dalele pa, 50 butotan jajimu kulino, apawar kamu na pati punga kupuang. Furamani cata, pertama tanah pabaw, niga misengi kwe, tegi monri lemah. Mega tau pak sompa ku Kalimantan to boleh, lesu ku menyenapi doang ngesomati, ternyata tanah pak bok na ku boleh. Aru kapal ai pak buangnya de pesawat yang jatuh di apa namanya, yang jatuh di Buru Sarau. Kuro mondo tanah pak bok. Yang kedua mati pak, hisemnya leta lo mati, tapi dia dipahang patah mati. Makanya tanda-tandanya itu mati pudaki, maka dia pengulut timang Al-Ghazali. Ya kumusapuru gemak munadina na mari. Jaga-jaga ko pataplos sona. Kanya ibu ko leso ki matu ta sapuru-sapuru Ko puro tabukan we sapuru-sapuru ko dena na mari tabici ni bapak. Maka de macawe na je bapak. Bapak mo dari itu terciwali matang ciwali to matiro. Nah. Yang kedua, biasa na tandrete bu, masuk oleh kualena. Jongkai ketelu de nagiling. Pak ku gilingi
lo menre dalek na ku jongkai ketelu de nagiling angka maka de telu tau katoto do telung pulen tanam pengak tumatuaki lebih tapaha ya gaga angka todo telu minggu angka todo telu ngeso angka todo telu jang angka to masuk paleta pa mak bombang makudara mak talipolo mak bombang mafute na todo to teh tapi tadam pengak ka ibu tandra ye ya guru ye ini relatif namutis sengaleta lo mate kode gaga sampajatta majate kata jaji ki mafeco kilalan ku guru tadam pengak to matuaki angkat todo i bapak nakarawo pun cina mondri makadeki tu mula tahu mula jaji andai kang hadirin dimuliakan Allah kita pesawat yaitu mula jaji tamondri itulah kotak hitam yang tidak pernah hancur ya rotomato aku birolo biasa mak gorilla listen iya biasa tu na farisero pak tetangre ka aku mato malasa asal malasa tebu pasti mapungku pasti mapungku tapi kalau mati te pasti malepana apa kurang jadi malepanai pak dodi mati cicet te pak makanya makanya regurutta bilang ya tuliase ucap komo telu frutu telu kalau bapak ibu pernah masuk di laboratorium angka tu tengkora plastik tabilang ya telu frutu telu makanya regurutta maknanya itu subhanallah telu frutu telu alhamdulillah telu frutu telu Allahu akbar telu frutu telu ya kumage tapasukku ya sikirik te bue makanya regurutta ya kumangaribi wina subuh magi na mangaribi no malaikat jaga wani mindek malaikat jaga stoy tutu asomu na sabak sikiri suku ya kumaga pi balik na subuh no malaikat jaga wani malaikat jaga stoy mindek jalak malaikat jaga wani tutu iwan nimmu na sabak sikiri suku megafi runtu kufura masampajan yasin ma pari-pari lutuni kuna baca sinabala subhanallah, subhanallah. Pekesing ini jangan kejar angka. Ini gasing keling. Subah. Ah, gitu. Alhamdulillah masa dula. Kadang pengen Bapak Ibu. Angka tudo biasa terdek kualita Pak. Kesadaran, sadar dengan rasa. Kita bertemu di sini Pak, sadar kita. Nafasir untuk pengelata. Pada itu gak kebetulan. Kesadaran ini seringkali tidak ada di kita. Ya rukuki pudangi tawe, boleh sadar kita. Ya. Yang kedua, apakah selama ini kita merasa? Ya kita baca la ilaha illallah terasa kamu dah. Pak dia tu nalih bawa pak, dia nalih bawa. Ya tolet sahada, nah kapan nafu illallah pasti terima. Magai nadeki je gaga pak. Ang kami berkata punya cek dek kui dia leto makan. Dia gak pak. Ya lemmi ifindreng kufungalata lah. Makanya dalam ilmu tauhid itu kita ini tidak ada, cuma diadakan. Oleh yang ada sebelum ada itu ada. Nah sebelum tak. Deki gak pak. Magi pelek nama congat. Kamana tu mampi tu makan de guru teku kekuna masolan. Bolaku, fotoku. Ulawakku, tokoku, pangkaku. Malasan ni. Apa ku pangkak tetafau. Matan reja batat na bali bulata. Na meliwi oto macosoli otota. Pasti tu marisa. Masa na cotan re pangkak na. Iya meneli oto de na cosoli otoko. Asal kanikun na bu marisa. Hadirin dimuliakan Allah. Taruh palai supaya ngapa. Makanya hadirin. Perjalanan ye pae mapamulak kwe onna sebalus siruntu indo ambok tak na pertama ki babwan indo tapa itu perjalanan biasa babwan indo tak alamul arham asanna pungala ta'ala na tarwaki kuro onro labita mondo kurilalat ibu fura ki garuntu tanana pak jaji ang kebetulan bace na mace dega aga to onro na jagen na pungala ta'ala kuro mampi tu ketopan rita poi makkada ya kubon na suruh kalau memang bau ya nak lolo magai babwanin do tade mu tempo mu meso demo mo taggo uwe mu sodak kade
Tegi mi mondok kay robo. Toma lebing ke hadir. Kumi buanin dota. Nampi tu kubunga masuki na pudaki kung Allah Ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an. Wa ja'alakum sama wal absara wal afidata la'allakum taskun. Ya mi pasuko poli kubuanin do. Tadang pengai sapito siapa yasin do. Pak diga makita. Nala dece rupato. Hadirin dimuliakan Allah. Tarif adede cebek. Yang pertama, no Jibril ifwe arona nabitta. Yala ku batu masalikopa ibisay. Aga hikmana ibu. Kufungalatala lo mesita pepacik. Dan kunci utama pak kudu fatau yetinne. Agi tu agi pak ati mana itu. Mapadiati, masaraati. Ye. Apak pasti ati. Makanya najallo nabitta at-taqwa hahuna. Ye. Ya kuidi, kuipuli palari ko pepacing hadirin, pasti kalbu ini. Ya natunampi pangulutan ng Luqmanul Hakim. Watun na ites ko punggawana. Karo bembe kojo mualay. Alega nga jukuna kami ng majay atin nanala. Selama beberapa hari karo bembe como mualay. Alega nga jukuna kami ng mabaloy atin natonala. Magi na pakuro, itanay makade Luqmanul Hakim, yabi na fule. Mapakkumatu idi. Ya kuati masalah. Ya natunang kaistilah makada, jadikanlah hatimu seluas samudra. Betul. Pak kumaluang hatimu, uwe agalot tama. Namu limato libolo, tetap makasing uwe. Tapi ku atit tapapada mi bawa bungi. Mecen, cede uwe na. Napi o limate teti cede. Pasti engkau na warnana. Hadirin dimuliakan Allah. Falesu pebapak. Bahkan untuk murepa ya titai, maka dia Allah Ta'ala, ala bi fikrillah tatmainnul qulub. Arenga-rengamu itu kufamu patenang itu. Makanya hadirin, ya ku angkat tahu, memperbanyak sikirnya, ya insya Allah pasti malapah hatinya. Ya, kede guruta apa tu je, nomor sedi, kuloko pun ibadah, namu malaikat ditulis ya. Namu lebih-lebih pepujing setan asik kiri lah. Kanya ibu itu guru tetina pasal-pasal ke siapa lagi di akhir sama seperti ini ala kisik kiri bu mucedek gusti kamamuki apa magai narampek itu guru ta Syekh Ibnu Athaillah Sakandari karama itu muncul dari istiqamah. Jadi itu tulir runtu akar makanya pak udah gak istiqamah. Namun cedek tega tatta ya nar ustaz ya subhana millohi ya kita baca bahkan engkau mapa mal sikir ya ro mapangupure kuluhal kesahabaan nabi ta asal mapa sempajang on runa pujina kuluhal kupura na pangupura waduhan amba si kuluhal mon dia nama gaga pak makanya bu magi hikmana makna sengan guru tae engkau wattu sewa wattu matu lu mupaki ya gaga. Ya kumagai, kumasus sakit. Anak-anak cuma 77. Laki ti jo kafiru. Balik-balik bola dia naloma decik pidi. Tapaki ni sikiri, tapuang kekesi. Ya ruti baca sosu. Barakana, kutawasuli, talika kasih papamase, nagi di mana ngati bisa. Wandi tapaki aga kuloki jokka. Kumada kimagi pak. Pak itu ku agamate ini itu madangi lasa. Ya naro lasa kami na malupo. Ya to situ amatengi naro pacoba kami na tamatanya. Kanya ya lo lindung itu. Ya ku angka sikiri insya Allah. Mudah-mudahan lepur kita. Kemudian selanjutnya hadirin dimuliakan Allah. Agak ibu ipake mape pacing jenne. Purero ya alani nabita. Ya lengi tonangan. Ya. Yaro tonangan na nabita namanya buruk. Jokka Jibril sampai si pakaryo angkatot tari. Yan na wawancari Jibril. Maga kumutari, maka de buroe sekitar 1000 tahun yang lalu saya mendengar namanya Muhammad. Kunirot tama ku atikku. Dan mandari de ule mandre ule matindro na taru kudani. Tatiri umatanda. Maka de Jibril ya kumudani ko kupunne asang yok ka no mo pasiruntuk
Aga hikmah ku idi pa. Ya kuburok mak kadeki olokolo. Nata semme atin mengaran nabita. Irampenge bawa cicen nata tiri-tiri we matanna. Itu pun jauh apa namanya tahunnya. Egana mas sebut tahu nanti terimu pa. Ya ro ini umma na biasa motoki gatari. Ya kui baca-baca salawai. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tetima gawe matai. Nama kada aku nabita. Ya ku isalawaki ka. Iya. Na beresalengi ka umatku. Yala nyawaku ipatiku tubuhku. Bali beresalen umatku. Makanya itu na pa ibacaki persanji. Ya ku ibaci itu sallallahu ala Muhammad tetuki. Karena angka tu nabita kriolota. Bahkan ku akurangi pa. Dua mitu tau na jami po Allah ta'ala susah. Wa ma kana Allahu liyu'assibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'assibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad, furadeu sesuatu kepala wangemu. Set di kampung, set di bola, set di tahu. Nareko ang kamu kilalan. Kung kamu kilalan. Kung kami Muhammad kilalan. Maga na mati. Magkadan regurutta. Denang na mati na bita. Bahkan kumanuru hakiki pak, kuma bicara sempaja tina idi sempaja. Tubutta mingi ulutta, hai salangkatta, mingi posvita, dalannya jeta. Nyawi sepungan ngeki pak, makediki Nur Muhammad, makede betul ngena Ahmad. Ahmad alifukna tetung, hanan roko, minna sujud, dalan netunda. Jadi ku angkat to dena fego sampajange, nasakarya leno kiolono puangi, si bau kiolono. Ini payah, kaki, dia nama sisa. Makanya ibu, itulah maknanya doa. Iya, ya ku angka pak doa ngetiga salawatna, doa diletu. Bahkan na pun nabita makada, nigi to tarima salawat mengarakkan. Iya, namu bero batu aga sana, uwe matanna mana pada mana lopona batu lale, ulu lale. Ya maleka itu matu pinti hadir. Natarongan istori molina puang. Kutakko ko fina naraka. Ya naruwe mate ibuka, ya pika nga fina naraka, fadde silaluna. Jadi buta dampeng ka. Cocok naso ngonaro. Ketua yayasan makade. Kita perbanyak salawat. Yala nabitta pa, yala burae, ipatoppo nabitta. Ye, waktu ni patoppo nabitta makade Jibril akatan ni masaki. Yang perlu kita pahami hadirin dimuliakan Allah secara bersama-sama, ini kita sharing pak. Makade gurutta, ia tukuloni lutu taue. Salewi lino, karnero sempajange pak, cinya tujuan. Tapi dia hanya alat mengantar kita kepada Allah. Ya kuloni lutu tes salelino, pak. Watuna nabi tetona kuburae pak. Na lutu megalandre gorei. Angka salah sedik gore nabita. Nenek-nenek buku makafuru olina, tapi liwat cantik na tapana. Maka di Jibril, Muhammad ande kagiliko. Ye, sera pulo sera persing, umakmu na foji lino. Na kenarimide na gilid na bitta pa, na madariki idi umak na malipu foji lino. Aga butin na, ang kato makarakari ndo na. Ang kato to tas sera taon sa ploto din na saja padaranena. Gara-gara mana? Aro. On ripojin na lino. Ang katoto liwa nguana. Ye, ang katoto liwa kila-kilana. Maka dito ko agamata pa, wailul likulli humasatil lumasa. Ancaman nerakawail bagi orang yang diperbudak oleh harta bendanya. Ang kagato pala ipuata ko orang parangi, mega, ang kato ele masulara puntu matikaruko. Tangaso masulara puntu mupi mabalu. Ye rawengi maslora pun tumupi matutu ruko. Ye toko. Wani maslora puru mupi mak bilang alibara. Si sebu dua sebu telu sebu. Lupa coki saliwa. Lari masula reke. Nasa ngaleni cece. Si senat taman lupi si sagerona. Si sebu dua sebu telu sebu. Lenya lorona. Lenya astarana. Lenya mengeribina. Lenya isana. Toma-toma lebih kihadi ipuata kulino. Apa kurek je tubuh lu cerita telundu pamitto kukuran. Innal insana li rabbihi lakanuda. Nasa pun Allah Ta'ala. Kuya muli te pego deceng lakanuda makutu tu. Jadi ku kata tol lima meraja bu kue.
Toli joko mak berjama na cek joka, iga sana, lah kanuda. Ada pendampak kijake kepada sana cek jatuh ini. Yoli ma meraja cai, yoli bangun masjid masumba na mega dina cai, lah kanuda asanit. Wa innahu lihu bil hairi lasadida. Tapi kulino molli, ye, aga-aga makade kebantu acale kurun. Gayele fakka. Asalalino molli makati. Makanya naseng agama tak kukurangi tomakedi pertama namanya bahilo. Yero bahilo pak makedi ni kutede na makedi kolena. Tibalelo pomanali. Tapi naturungi papusa urinna na subalena na panafatika bali bulan. Lofi mawari. Ya kube parako nebo kura malangi lamusenga panapamatika. Angkato kadi pa yasen kanudon aslina makadi ni kutay makadi to kolena. Ya meron na po jita chede kumali bali hema namu manre mi madangkato. Magi asa dang manre dangkato. Tegi te kami na masempo itu bungati itu tiala. Kubalena masempo tabe katalu balena cicet tempo. Namu manre dangkato. Tumaku namu masumpaja dangkato. Iya. Kami biasa sumpaja padangkan. Ina berdampak ibu. Iya. Tapi yang kecil di ibu matoka po. Namanya suho. Menurut aku kurangi sini nama kunde makan di mana? Kita pengen nggak buat gitu, pengen kak. Kurangi memang kada. Sini nama kunde makan di. Tapi mak kunde dia nama kerdi mak birangi di pana dia nama kerdi mak sumbak masih di jadi bakal di nama kunde. Mak kerdi mak birangi laken. Namanya suho. Toh Pak Kibu ini tu. Kalau mana telu sandro noro macam ni. Letu ku sandro sanabe. Maka dia sandro sanabe pandai tekosi. Lo ke PTBC? Ya ku coce makan dia tu tekosi nambah ya si makan dia singira cucila dan lingin. Taruh. Dapat dampak Kibu. Upale supaya ngepak. Yana tu pak nak kede tu pandita asalalu takkai pasti tu mega mangobi. Mega mangobi tu pak. Apa lo ni tasaleli lo ni mamiraja. As-salatu mirajul mu'minin. Ye sampajange miraja na to matapu as-salata taratte ni Allahu akbar mapakwe mega na mangobi. Yana tu pandita ta pak kunabitta na pudaki baca koyak malendru. Ya tosi gandri guru tapat tasubue yena tuna baca makada ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. O puang idi ni umasu. Ye riota kasi utuntu. Kupuri romas samani metok panakka. Guru talma berula. Ye kehaja bunawas binta pura pudaki. Ya kumutan rangin bo ye aku komat tarit telue. Na metok assalamualaikum mette ilaleg Allahu akbar. Pasti tarimangi kuro. Maka dia pangulut timang Al-Ghazali. Kumutandrangi maku Allahu Akbar. Tuma-tuma lebing ke hadir. Asuno kuale nabita. Cenya to batirenna. Tapi atanna. Subhanallah si asra bi abdi. Ataini tu lesu. Maka dia guru Prof Menteri. Profesor Nasruddin Umar. Layakkan dirimu sebagai hamba Allah. Pasti yoliku. Natalun rupa kukurangi paata. Ang kayasang abidon. Ang kato abidon. Abidon, ang kato abidon. Atamu ya pa, ang kato abdihi. Yere ata abidon, atamu to yebu. Tapi dia nulis siruntuk puan. Magay, megalandre kapupungi. Sarak mi matu, matulili ko chopo na ruktokona. Lengang ilaken na nabampus siyang kalungang malibu. Upako, ni tamya temu nala nyawa. Atamak ko din si runtukuan. Magi pa ateka na salah. Lo joka kabalawo lalo leso ko mapangujupema na polo balawo. Lo mapabuti si minggu di galo nola. Aji, Jumato li alam sa mati ni nena. Nasa satu na si nena makundre. Aha na palit na sa padakundre ko mati. Maga palit ko sa nengin nasang ang buwan ako, mako salasay, nasangan din ito puting. Di galo nola. Ito paloralan rin mapakupa. Ito mapakupa sada. Malasana cede tawini garambang. Desi itu kapa mo panoy, desi itu mo ano. Tapi nasa gurut pa, hamba yang kedua itu abidon.
Abidon, siba abidon. Abido pa ya cacengan. Usa-usa kan biasa ni joka mas sempaja, biasa to ni de, tapi ero sempajana, biasa ko kato mito makasilan re bacana. Ya ko digaga mito lari panter. Silolo na kuyaw kasi kuyase. Taruh ni siya, yang penting mapaki bu katupura na fugurutta, makadaya tu toti mas sempaja calale kumulana to taru. Ya tos itu na puji mak bere jama, saya mau ma ketua masjid. Ya tos itu na puji mak bere jama, pak to pelor. Magai, ya tu mas sempaja calale kumulana, maka diki to mataru pak cek di basala, ditolak man. Jadi to mataru itu. Ya tos itu jok mak bere jama ku masjid to pelor pak matau ide ni terima sempaja. Ya tu kuma sempaja ni tekat dulu ni imangi. Ya. Ona rupa mapakuro, maparesa itu maleka. Magarimangi, malolo. Pagkalimangi maleka, nasaway marisa kasi. Baru-baru putus cinta. Ya. Lale bacana. Ya. Madari watini na baca, wala asiri letu. Asal kuradi. Makanya kahura kajajabu, taruh cerita cede. Baru-baru salen. Di Joko mak berjama, meten ni salen tapi baru-baru Joko mak berjama, jadi mak diki baru-baru salen. Si bawa bene na si banak na. Ti Joko ni mak berjama, Joko ni nurut tijara. Joko ni kue. Ang kasewa waktu bosi-bosi. Nama motor. Jadi mak kade bene na. Maga tu bapak na nasan. Aja sana tak tono yolo. Bosi. Mak kade na aja sana tono lupa anak ni rumah cobang. Kubolana. Mutu na sambok ko boleh mak berjama matokik balik. Pura bangambu anak-anak makabi benena. Majatu ko na naim mani. So ya pa. Nafamasena po ka baru selen. Iya. Baru selen. Season na mapasumpaja para kapamulang amami. Iya. Maka dia balik oloy. Kita to ni kuriolo su kedan. Maka dia benena. Kama keja falamu. Nah semake ga. Wa pala kuluhala. Ang katu kura biasa na pak guru putu ko mangaji kura bicu asana. Kura bicu buding seti bu, de cinya kerak-kerak kura bicu. Wa pala matero. Mapasumpaja ni para kapamula kuluhala namba. Season na rakak kedua, nabacaan na makade wala daling amin, namba ni kura bicu na. Bismillahirrahmanirrahim. Anakum, inakum, ainakum. Kura bicu. Jadi fakti bu Ya roko to masumpaja na katitira ki bacay, kama gampang mo. Nama ka tu resame to pak ko to botim parlo ko ki pula na matuat teman masumpaja, nama kurang hafal. Aro. Hadirin dimuliakan Allah, ajar utarmit tabukuro. Tojok kasi cede. Yang ketiga hadirin, yaitu tonange pa atan na puang. Makadan regurutta, hadirin dimuliakan Allah, yaitu ciri-cirin na atay nomor seddi. Kuata tongang ikupuan na, di nang kana marasa ang kana punay. Tidak pernah merasa ada yang dipunyai. Jadi timalango itu sekiri na la haula wala quwata illa billah. Makanya Panguluti Mang Al-Ghazali aga na pudaki. Kalau mau sampai kepada Allah, minimal ada tiga tingkatan mo pakasing. Ya kuloko letu pamantaji atan na puangi, telu tingkatan mo padicing. Pertama nasa Panguluti Mang Al-Ghazali, ada disebut tahalli. Tahalli itu pengosongan. Pakosong alemu boleh kota salangi. Langkah pertamanya tobat. Langkah keduanya wara manini. Langkah ketiganya suhud. Tobat ki yolo. Pak telu tu tobat pak di. Tobat engkau to inaba, engkau to ubah. Ia ku tobat bahasa tobat tasalatan. Ia ku tobat inaba pak tedena ga salanna tapi timelo tobat kufuanna. Tobat na wali, engkau to tobat na nabi. Ya apa ini tobat biasa nih Pak Deji metuna sate. Kedona salangkangi melana mate madosata. Idi tu na metu idi na idi na tutolino Pak. Kami na mega tas salata tapi kuto melo kami na mega lo yelo. Mana lo mana yelo. Kanya makadan regurutta dua lupa tu tahu ang katolino ang katotolangi. Ya kutolino melo dua mega tu wa pasogi ka. O puangaleka o to baru. O patambenga ka beneku. O papatunruka ero. Pak dogen na tolino itu. Ya miku tolangi pak. To mendrek magamna aga nila ofang. Adja tasaleka kasi.
tananengi ka puang iya tatiwi ka konro madikit apa kor pak magi pak deneng kenapa genne pak mega kecuali pungalata la pak genne jadi nigi to dena sarapuan malepi tu yana tuna kare batas supue mabela famu de bugorei macawe de bubici yawa de bucukuki yase de mucungari menne saliwangi famu mawakkako menne ngi ilalangi famu ancuruko tapi pungalata la polena wa nahnu aqrabu ilayki min hablil warid macawe kanodo pasepi tigaro natakku nang kiya mabela ka disapa loki gamita butin na pak tanran na tungangi si bawa ki mataru asuni kue ala sandala na tay ya kucingnya sandala tatapake kamu pi puna sandala ku digalo mamparki niga balik bunga kudaki ya ilala ni cinya sandala ku ya ku pato ku pasis sayor insyaallah ya ku pajaba sis sayor malabdi ya ku makunde sis sayor digalo noko laki si bawa ki tu pak Allahu nurus samawati wal ard kuangem itu tajangi langina tanay niga tajan na tira kita tadampenga idi to matwaki angku muru na pulo na to kapak angka petuplo tau aleno na pangaji na pudaka aron pulo na to lebih muru kuna ya kita ne pangaji fura go cice mubak matasoy nagora matasoy maka dia benemu ya cinya benemu denangka ya malampu ya den malampu fura toga gora ulangi pak gora tajan ulangi maka dia kala malampu kala majekko ya motoro me cinya motoro denangka apalagi ku lampu na fungawade ku kantoro tal 50 sebuah tal 100 wa liwa suana tapi kuma tanda tangan dia kipudaku lampu maka dia bantuan iri cinya bantuan aru niga balik pudangi pak munawwirus samawati wal ard tajanna nuru Muhammad kakwe tajanna seleng yene pak isuro ki lesu kuna bitta ibda li nafsi lesu ku kualemu wa fi anfusikum afala tubsirun ilalu wa takkalimu angkatan rakosangek kumaki dimubaca terakhir hadirin dimuliakan Allah dari situlah Nabi letu Betal Maqdis itu Nabi tapa angkat telu alam na tembus alam mulki alam malakut dan alam lahut ya mendrek Nabi takurupa mendrek liase sampai di Sidratul Muntaha mendrek Nabi taciceng maka di Jibril kuliwangi Muhammad ye ancuruka yana tupak nang kabicara makada antanuru fauqa nurin letu Nabi takurumat terus sujud waktu sujud Nabi tapa ye toma lebih ke hadir di alam lahut mustawa aku ni roconga Nabi tecek dek lo mitai tajam minatanga Nabi tak menurut patarona fotohan ditata nama pat di balur repak ulunna na cukup pengen Nabi tenak lo doang ofwang bukar enggak kasih pak kita mata hatiku pak kupak kita mata hati pak 75% ye lebih macakkan daripada pak kita mata lahir tak buka pak Eropa kita mata tina Nabi tak yana tu na baca at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah ya agasna apa karaja abarakake assalamake aballong ye yaman ngan aballong anak kuneng sini na po ako jadi itu adana Nabi pak metik pungalatala assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh magi na baca Nabi tero karena sedisi dinna atam misa persis puanna Nabi ta degaga atam mulai letuk ku pungalatala kudina malalui Nabi ta makanya Nabi ta na puer sifat na pungalatala at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu isyarat bagi kita bu kuyaro tola pak yaro tafaliswangi makade pungalatala assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum mapune iku nabiku si bawa barakat jadi kuloki pas salama pak loki pak baraka kuni roles ye apa kalebi baraka assalamakani tapales ku ngalata mette nabitta assalamu alayna ala ibadillahi sholihin o puang aja dia bakasi salama pas salama toy umakku puang poleri atatta ya matappo na pego amala madeci nasoro pas sompana nabita asyhadu alla ilaha illallah mette sa dewa asyhadu anna muhammadar rasulullah mette jibril kuyawa allahumma salli ala sayyidina muhammad manuru ande gurutta inilah yang dikandung ayat summadana fatadalla
Fakana qaba qausaini au adna auha ila abdihi ma auha. Padik marepe ni nabita, pedek madepe ni sehingga angka pahan makada ataina puang dinasarang auha ila abdihi ma auha. Yalinni agalu yalinni nabita. Lesu menitu nabita no kumenyepae. Makutana ni ahbirni ila salah. Udakka iro sempajangi suruh pungalatala. Makade nabita. Ia pamulangi ugau ke kusampajan loro sehingga duhur bakar katanya dohara manesah. No Jibril pak guru Muhammad rokok tetong suju ya kumapaku mata seloro asana. Jadi lisekna tu pak yalekik itulah kemudian menjadi rukun bagi kita telu rukun kalbia fi'lia kaulia kusempajang ya telue mak baca puna jaji kedo puna jaji toma-toma lebih maring ngarap puna jaji angka tau macam mak baca tapi dia ni sekedo angka tau macam kedo macam tu mak baca tapi dia ni semaring ngarap. Saya pernah dengar Pak Andre Gurutta Kalibone angka to pura pak kumasampaja madari kedo angka mana to makkadai nulle kapag kusampajan na gurutta dini terima wanni roti padipi makkadai kuloki terima sampajamu lo kumakan riguru magi pak karena sampajannya idi na fatta. Makanya hadirin dimuliakan Allah yana tunatan nanu gurutta Yunus maratan al mabrula baje sangadina mulola runtu amma kototibo baraafi malalat biasa no wiye lutu kul ratu saruban na kutanay tapi dia na sempajang aja lalu mucongan maka dia gurutta ya kumalala ko padang pasire na telu ko si bawa set dia sumu set dito dia na sempajang ang katono ye ang kaapo we mo pace kebetulan digawe pak jadi diwala contoh di apo ga ang kaapo we mo pace ye neru we ye hadiri di bulak si banyak paceku we mapake ye na waktu sempajan loko pake majenne digagamen makede guru tatayaman kufura ko matayaman eno ni we kufura menung kuwe mo nang kamusesa ale yolo asum pura pi moleng asummu napa molero tadi na sempajan guru tamakade tadam pengeka tuma-tuma lebih ye lalale sut tapai lalale sut makanya ku paralu tak guru sampaja ya kude papali na abirjama kawalin na pungalatala pa fataplo nito ma birjama cicetep bali na birjama lo na mate ni indok na pas bangi te kumasiji na lo masjalan yamani na mate pas ma birsalat te kumasiji na parapo ulun na indok na pelari jo kemalu jenne mas sampaja 20 raka metik sak damak di cocok di mupego tapi ang kecil di demulolongan ang amingen na malikae ye ritakab beri pamulan na imam kanya nampi tu malebbi pa to ang kede pa nabatik kamiman kede nabita cicem wakka je musipap palangi makade sahabat kumaku tu taru wakka palik na bola ko mabela baji mega kajiku makade nabita aja na ku balik cangi suruh fungalatala kumacawe betue taro na no ko masiji tapi aju tama ti macenne na bawah maka da jatona tama ko masari waktu ni puri puda masari se di metu bawa kasi pasu se di bidadari capu pasari capu to palulu na pulu jari na pakke se di bidadari dua bidadari onro egana kasi na pulu pak buki na pamasum pajak na lupe makdang na letuk bolana na pudangi bene na makkade makna adepe ko ega pa bidadari macam perupana lah benena nataro aja namuno magaribi pemeng pak bidadari manitu makatte joka pudana bitta suruh fungalatala de tu no kes pak necaka beneku makade na bitta lesu kumudani benemu ya ku angka makunde suruh wilaken na pego deceng utamana sampaja direjama de gaga wadi tama suruga makunde yolo kudina tama suruga makunde makitu jadi makanya bu tasuruh pak kami toje itu to makutu utamanya ruko aji ki dia tanoma berjama asubuki pak biasa tuh gara-gara aji pak dia tanoma berjama beli boleh ruci nyaji kede benena bapak na bani teh ono kalau beli bola dua sana fuangnya jitu jadi kupangi teh pak aja timon kuru teras na bola ni itu beli bola
Wajiki asubuki kukal oti mo mulantas. Sisan na ni pemang no pong ngaji materjama. No ni pa pada no to ni pong ngaji aga na po nasa ngaji memang itu idicinya tanda na to kutu. Teman-teman kita lebih ke hadir jangan kapal taruh melampilan depan ini sudah banyak ini tuh mata kuda yang mata kuda tuh. Saya hanya berharap ya sampai jadi Pak Taala simak. Teita leta Pak, tapa dicengi rampan nyawata, angka pega kiletu. Ibu, Pak, ya tuh buku-buku tapake telur ratu, aru pulona, 60. Iya. Nah, sengan rigurut tasal budi anak sabandi, kamana Tuhan nama kasihan. Jakelena lesul laluki. 20 aru sebuah sumut kamana napa saja tapake bang, Pak. Tesengame gratis itu deh. Pak kita tadi paring kalingat tadi aja tak pakai bapak. Kamanan kontrol masih kiri masih dekat. Aja tak pakai bapak. Lino cinampe. Teman-teman kita lebih ke hadir. Ya mikapa urapi pagang kangen. Dan untuk doanya mungkin makan singgalena teman-teman tak jelo merakan. Oh matindro. Terpas itu batu. Matindro. Oh iya. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita bermuajah berdoa. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah isyarat pertemuan surga nanti insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma subba alayya rizqaka wa rahmataka kama shallaitana baliyatun tawajjahallahu fitrun malakullahi yajma'uni ma'ali ma'aka. Allahumma ya arham ikuang maka teninge ngilangi natane yena tasimpuri sini na papuji atatumpuki sini na wawan siwai wari ini nawat tapwa sa'ri andan rengeta marillo atat taluri alim lebih tapwa tadampungi kasih dosa-dosa na tu maperintata tadampungi dosana tu do fajajata dampungi dosana tu do fajajata tadampungi dosana tu do fajajata Ufwa, tadang pengetu kasih dosa-dosa na bijak-bijakta. Tadang pengidosana sumpulo salat tamasiwan. Tapaturo barakata. Tahuba ase masing-masing ta. Nawad dingyak kita tajam malapitan li sumawolo realita. Rabbana hablana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.